Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tatar alimlerinin fetvaları 30. asırdan 20. asır başları Qumali fetva degan so'zni barimiz bilamiz, eshitamiz. Fetva beruveytinde mufti degan so'z, javob beruvchi savollarga endi kitaplarda, diniy kitaplarda fetva beruvchi kishi u zulchi bo'ladi deyish, mufti bo'larga, ya'ni ishtihat qiluvchi bo'ladi deyish. Ham turmushda da biz ba'zan shuning bilan uchrashamiz. Chunki men imom bo'laraq masjidda butun kelib savol beradi. Biz endi javob tutib so'rovlarni Qozonga muftiga o'zi javob beramiz bilganlarni. Hamda Tatarlarda endi fatvo beruv muftilar degan temaga chunki alhamdulillah endi Alloh taolo yozgan bizning islom dinimizning endi mangal ortib kelgan bizga ofisial ravishda 10-asrlarda ham shundan boshlab baribir tarix bo'yida aytib o'l shayx kitoblar bardir, lekin ular ko'pisi bizga belgili tugul. Ular bardir arxivlarda ko'p kitoblar bizning ko'pini bilmaymiz. Ablar ofisial ravishda Tatarlarda endi Rossiya imperiyadan endi muftiyat tuzu ul Yekaterina II bitinde Paşa vaqtida bo'lgan ham 1788-yilning ukaz qo'yilgan, ham shunda muftiy qo'yilgan. Birinchi Muhammadjon Husaynov ham shundan boshlab endi tarix bo'yina 17-yilga xatli anda 6 muftiy bo'ladi, chunki muftiylar u vaqtda qo'yilgan, o'lgan shaharda muftiy bo'ladi. Ana endi bular 3 qozi, ular almashalar necha yil sayin ham u endi qizig'i o'rnashda Ufada hatta masjid bo'lmagan. O vaqtda muftiyat Ufada masjidda yo'qadi. Sonra Qoysal muftiy haysiyati bo'lindi, masjid tuzib qo'yadi. Birinchi Ufa masjidin sonra qanday muftiyatning o'zbiyasi bo'lmagan, arenda olganlar bulbalarning binolarini muftiyat o vaqtda ham butun Rossiya zakonlarga to'g'ri keltirib, bu muftiyatning ishlanligida qisam bo'lgan endi butun berilib ishlanmaganlar, bu oila masalalari shekilli miros bo'lu, shunday masalalarni ular hal etganlar ham u muftiy deb atalsa-da, lekin ama muftiyga o'zinagina fatvo chiqarib berilmaganda. Davlat zakoni bo'yicha kollegialniy birinchi yo'llar bo'lgan, lekin bor muftiylar ular endi boshlig'ida o'z ismi bilan chiqargan fatvolarni ham ular bitni saqlanmaganda, chunki birinchi muftiylarni ular g'iyna bo'lgan, lekin ularning endi murojaatlarimizni azatdan qitlarni g'iyna bo'lmagan deb bir qatı deb endi, lekin birinchi ishisi o Muhammadjon Husaynov, Abdusalom Abdurahimovni endi o'tayotgan ma'rifatlarımızda ma'rifatlar deb endi Abdulloh Sulaymonov bo'lgan, onlarning so'nggisida tuvarak bo'lgan deb aytadilar endi. Ham shu 6 muftiyning birsigina u oxiraga o'tirmagan, chunki 6-chisi Muhammad Safa Bayzitov ya'ni revolyutsiya boshlang'achdan Tatar ziyolari, olimlari, endi boshqa o'zlari olganlar ishdan endi ega o'tirganlar, onlar endi Vergi Pakistan qiyaz olib ishdan o'g'illarning endi ofitserni, u muftiyni, u birdan muftiy kim o'lgan shaharda bo'lmadi, chunki revolyutsiya boshlandi. Ham shunday 6 muftiyning ularning qo'ysi bir endi fatvolarida saqlangan ham qizig'i men Ufada bo'lganda arxivda qaraysan butun muftiyatning qiyozlari o'rus tilida. Butun peripiska bitinde butun iberlar ko'pchiligi o'rus tilida yozilgan. Demak, yozganda o'ruscha, o'tira kerak, onlara kerakni arabcha beksilaganda, qo'ysir mollalarına peripiskada endi shunda yozishganda, qoziyat ishlarida anda bitinde muftiy yozar, imomga, imom liberanda davlat sanayida shular endi yurgan endi. Ish qachonda yurganda to'xtagan endi u. Bitmadi oxirgi hatta. Lekin men shunda da fatvo degishdim. Men anda hatta bir g'adatiy oila problemasida, anda masalan ikkita onlar olganlar bilan sallat qayib 5 yilga shundan sabab bo'lganda, men xotini kiyib chiqqan, anlar endi razbor boshlana, bu taraf berganmi yo'qmi? Zakon deb endi ham shunda muftiy fatvo berem deb. Hatta mana qoziyat bitasimiz endi решение суди deb endi. Lekin u vaqtda
müftilerde yazılgan fetva şargan deyip. Hatta ayırganda, ayırmaganda müftinin fetvası deyip kiler. Hem mesela inde bunda Abdülselam Abdülhamid'in Allah bizden birinci fetvasını o mesela Müslümanlarga, imamlarga nikah okuganda minimal yaş koya, yigitlerge 18 yaş olsun deyip, kızlarga 16 yaş olsun deyip, tübelerek olsa nikah okuga tıygan yaramagan degen deyip şıgara ukazında hem indi bütün imamlarga indi ona tıylar fetva edibinde müftinin ukazı fetva şıgargan deyip, çünkü bütün din davetindan deyip koyulmagan bizde yaş. Lakin hükkan indi uşlaya indi fetva şıgargan nikahta vali olsun deyip mecburi revaçta, çünkü bütün Hanefi mezhebinde Ebu Hanife fikri şevali şartı varsa mankile. Lakin indi tertip olsun deyip şu vakitte şakirtlerine fikrini alıp yani valisiz binde, kızın atisiz, tuğansız nikah okumasınlar deyip şunday fetva şıgargan, ukaz şıgargan deyip hem anın bitinde o zamanında totar başka bağların Kazanğa jiberge okurga deyip medisinski Kazan Üniversitesi'nden medisine fakültede okurga deyip çünkü totarlar da o vakitte medisine yabetinde bek zayıf bola, totarlar da okumağa boğa şimdi bu meselelerinden evi boğa şeklinde devalanganlar, Urus başlarına çalmaganlardır. O vakitte hem şunda okuşa kaçtın kiteler koysa bağlar okurga. Lakin koysa Ural'ın tiyagında mı koysa rayonlarda anda imamlar, ahunlar anda halk kod yazalar bağlar jiberimiz deyip çünkü korkalar onda okular nasra bularlar deyip. Hoşçakalar bu bizden totar bağların onların Hristiyan kişiler deyip şu konuşunda ne bu mufti şagara bu kadar tercüme kılıngan o makalesi var onun jurnallarda anda dişebitlik fatva şagara Arap dilinde tuğsunca anda indanın bölüşü padşaha emirge buysunu deyip kitireyinde o kitaplardan özüklerini ikinci söyleşinde o medisinini, tıbbını İran'ın kiyekligi Müslümanlarga deyip rastlabinde şunda iş bitlik fetvası çağıra buysunağız da barıp okağız deyip koşuşmağız deyip. Anlar indi 10. yılında bitinde revayesi bolgandan soň bizning birinchi mufti so'yana endi Hacan Barri so'yana mufti bolarak Müslümanlar siyasta so'ylar, hatta o'zi da qatnashmay o siyasta o Türkistan'da qaybolan endi seferde yeri so'yana ham endi ol da bitinde anlatış, ol bola mufti ofisial anartından o vaxt 21. yılında 6. dekabrda yılda oldu. Nişan könetmen Rıza Hadi Fahri so'yana mufti bolarak endi ulgan şehat mufti bolan. Lakin mana şu kişiler Alal mufti bolgan şoq endi jurnallarda bitinde, gey jurnallarda anda fetva bölegi çağırganlar. Bütün Ramazan'da bitinde din edep jurnalında bolgan, fetva bölegi bolgan, anda soruğa cevap bergenler. Bu kunda bütün fetvalarını bütün tercüme kılıngan totar tiline yığılan bir kitapqa yığılan o sorularına qarasam, o fetvalarını o'zi bergen, anın redaksiya bolgan adamlar bergenler. Hem anda sorularını köbüsen bu kuna Türkiye'de. Köp sorularını tribat turundan da, mısıtratı turunda köp sorular 100 yıl olsa da bunu halk da naqsh bir soy. Köp mesela vakitte. Şu da Rıza Fakir bitinde mufti bolgan işte binde muftiyetten bütün qazi bola köp yıllar boyunca yanlar mufti ve Rıza bolmuş kitte Ali Murkavfadan şu Şura jurnalında işli, ana Şura jurnalında bitinde fetva bölügi bolan. Lakin Şura jurnalında o edebi fenli diye şimdi bir dini bulmagan köp din sorularga cevap vermegen. Libergen malumat jurnalına Çünkü tabar jurnal, malumat jurnalı, mufti jurnalının, lakin anın da bari babul fetva bölügi anda kemana mufti jurnalı bolsa da, lakin kira soru hem soruda bana bu soruğa cevapını yakinde bizim bittiğinde muftiyet etabızın demin yakinde oyunlarda cevap versinler deyip. Hem onlara qaraysan da ben 8. yılını qaradım o jurnalını. Anda bir soruğa eleyişli imamdan, şu türlü oğullarının imamları cevap yazarlar. Hem şunda bir söz var, ikincisine qarşı kele, üçüncüsü qarşı kele, hem bir soruğa cevap kele, işte türlü bular. Her birisinin bir kitabı var. Hanefi mezhebinin birisi olgan, mesela ikisi olgan, mesela sindir olamasın diye bayda binde yetken, ahırda birisi yazar, bizge de muftiyetten bulmasa diye birer cevap diye, bizim şöyle oturumuz dolaşıp diye. Aytayinde, bir takdim ete, yani bizde muftiyet bilsin bir zakon ime, ukaz. Mine bu sırada, ki bir şu nikah dolap meselesine birden bir kayağızlı bilsin bizge, ustafını.
Biz шул буенча эшләр, без хәзер ничә мулла бар, димәк, аларның гыйлем булган. Ул мулла авылда китап укыган, ул шул сорауга җавап бирә алган дип әйтәбез инде. Ул авыл имамнарының уровенье шундый булган һәм бу монда вакыт алабызның. Yok, sorularda gitmekten. Kova есть вопросы? Шул күрә, без докладларда инде, яки муфтия җавап биргән, яки инде шул инде журналларда инде. Шура журналы, бу фото әлбәттә булган, дин мәгърифәт журналы булган. Шулар инде анда да үзенең мәсьәлә дигән сон сайын килгән, ничә сорауга җавап биргәннәр. Аның шул Уфа имамнары хәзрәтләре. Шул күрә фәтва дигән бер ул дәүләт урынында да һәм халык урынында да, имамлар урынында да барган, алар шул сорауга җавап биргәннәр. Аларның бер өлеше алар бүтән булган хәнәфи инде. Бүтән хәнәфи булганнар, ләкин берсе булган катара хәнәфи булган. Мәсәлән, шул мәгълүмат журналында, шул дин мәгърифәттә алар чыкмаганнар. Алар китапларга эзләгән җавапны. Сорау килсә, башта бүтән китаплар тикшергәннәр, куласына булганнарны. Һәм аңа җавап булса тапканнар, цитата китергәннәр инде. Китергәннәр, менә фәркиятта фәнҗирдә сорауга җавап бар дип язганнар. Тавап булмаса инде, моңа тавап булмады җавабын, ләкин инде менә шулай булырга тиештер дип, үзләре дә җавап биреп тырышканнар инде. Инде кайсы бирләре хәнәфи булсалар да, ләкин кашаганда инде мәсьәләдән нәзәрәт шиткәрәк китеп түгел инде, киңрәк караганнар инде. Яңа карагандар, шул бары шикелле инде, Зафар шикелле аларның инде сөннәт дигән булган инде, аларның бит ничегәтәләр. Реформат башлады. Алар шулардан белән шул күрә сөннәткә иярү бит инде, шул Коръәнгә кайту нигънәг инде, теге китапларга караганда, теге элегрәк китапларына, хәдис китапларына сөннәт бирү дигән бер шул күрә Зафарны карасаң, аның күп вакытта 6 китапта җавап хәдис дип әйтә. Бу сорау килсә, җавабында, яни бу сорауга хәдис 6 китапта юк. 6 хәдис китабында юк, шул күрә бу бер юк дип әйтә. Бу вакытта. Һәм бер идә башлаганда хәдис сораганда бу китап бу хәдис килмәде 6 җинтыкта. Яни шул 6 җинтыкталар иткәннәр, артын карамаганнар да була башлаганда. Шул күрә менә шул фатваларны өйрәнү карау кызык һәм әйткәнчә күп вакытта дигәндә бик тирән мәсьәлә бар, талап мәсьәләләрендә, анда бик тирән безнең бу көндә имамнар ул алай тирән карамыйлар да, белмиләр дә. Һәм сораулар инде хәди халыктан шул бездә сорау булган. Күпчелеге бу халык сораган сораулар шулар була гадәттә. Рахмат, молодец, син дә молодец. Сораулар бармы? Рәхмәт әгез. Бүтәге 25 ел улып хезмәткә киткән хатыны өйләнгән нәрсә булып биткән, шуны әйтелмәссезме? Юк, әйтәм. Чөнки андый мисал күп булганда. Ана талап әйткән юк бу инде. Миттәгә искәчлеме хәт миттәгә ана ухара кирәк полностью. Шуңа искәчле шулай булган дип инде. Ана не бит, анда теге мәсәлән муфти табит уфалаймы? Мәсәлән, бирәккә бу шәт, анда бу бит пенсия түргәсендә, анда пенсия түргәсендә булган хәбәр инде. Ул муфти бөтен Россиягә булган. Шуңа бу теге моннан язат теңгә мулла теңгә яза муфтияткә, шуңа бу эштә кашаганда теге хат язышаймы, еллар узган инде. Көне ала талашканда, чөнки монда теге миңа талап хатынча талап әйткән миңа ир кайта әйтмәмәтә. Шулай талашканнар инде. Хәйткәндәр булганлар инде. Кайтып китә торганда булганнар 25 елга алынганнар. Ягъни сыяшлары бар. Аңа алда бит инде бит киткән гомер буенча инде. Бу 25 сорап булды бит ул бит. Башта бит инде бөтенләй әле гомер буе китә сәгатькә яратла. Ул соңрак машатта кайсыларны 25 еллык служба. Ул булмады бит ул. Вот по поводу, скажем так, применения практики, да, шариата. Что делать вот такими некоторыми интересными вещами, когда, допустим, когда человека у нас хоронят, да, почему-то раздают вот эти вот кулуюкларны, он окша трубинде. Откуда это взято? Я нигде, например, я, конечно, не знаток, но в хадисах такого я нигде не читал. Или же потом, когда все друг другу обмениваются, неважно там поминки или же никахман, да, хайр торатала, друг другу. А потом, когда я пришел, у меня один писал дипломную работу, он вначале факультет психологии закончил, потом, то сейчас имам работает. Я говорю, прочитай, это 7 лет, ну, вот, 7 дней отцу. Он говорит, у нас же этого нет, говорит, Рашид Иванович. Я говорю, ой, забыл, ладно, говорит, я почитаю. Я говорю, хайр. Он засмеялся, говорит, вот эти люди, говорят, которые сюда пришли, они в этом не нуждаются, это нищим нужно давать. Вот что вы скажете по этому поводу?
Min får välja med sig själv. Men det min måste ju för välja. Но вы же выступали, вот, ваше мнение. Мне просто разбор фит, да, мне не отвечали на вопросы на конференции религиозные. Ясно, молодец. Çünkü o salavat gerek, adına konferans gerek. Текстовый разбор. Ну, ответ принимается, потому что это ответственный подход. Ответственный подход. Тогда кулуар sizga keladi. Sizga so'raganlar, barmik mı diyecekler. Есть еще вопрос? Или sadaqat altımı. Мына сіздің іш бойынша фәтуалар жиынтығы деген жиынтықлар жоқ еді ме ғалымдар арасында деген жазылған. Мен шормадыңыз ба? Өзен тағайна өзлерінің фәтуа китаплары Ана сол газеттерде, журналlarda журналlarda шағаптында. Имуфтиятның нелерінде архивта сақланайында болғандары, журналlarda мен білгендер. Абылай ғалимның айыр китап жимағанда қаржы башладар еді аларына топлап. Басқа жи сақланайында алардан 100 жылдан соң китапларға. Алар білмей өзінекен. Сіз еш юрист екен. Сізге бір еміш бересі бар, соңынан олай. Ярай, рахмат.